Untuk mempersingkat acara agendanya, Jino tetabang lagi dalam acara yaitu membaca ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Tunku Nashwa bin Tunku Irwan Sabun beserta dengan selawat pada kepada Tunku. Kamu persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله
والله